Zibera MTN Feathers sanitary pads with Amana ABC Feathers sanitary pads tokujara bukumi bwoka konkani zija hamwe n'obusinje bwinji n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okwoloba amani obusinje. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Olino mutwogoluma emimire ejiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kirama Plus lwamanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kirama Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Come and join us, guys. Some moments are just for you. Just you. Flavor with a zest. That's amazing. Noyenditendekero eri kushongora abeji kurungi omwanya gwihorere aha fizi eri kubasika Ibanda University niyo answer. Ekirizibwe aba National Council for Higher Education kandi bine intake eya May ahamwe na August. Nibahereza short course certificates ngeya Financial Management, Public Administration and Management, diplomas ngeya Information Technology, Education Primary, degrees ngeya Mass Communication. Imwe abari kwenda konjera aha bitabo bine postgraduate diplomas na masters nka MBA, Education Planning and Administration, Public Administration nezini nyamwinji. Manya ebyombeko nibirungi, library na computer lab nebyo mulembe kandi hariho na studio eya radio eyokutendeka abanyamakuru. Okumanya biri kukiraho tushanje ahari www.ibandauniversity.ac.ug ninga tera esimezi. Ibanda University. Hard work for excellence. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Abekayo mujezi turiya mureba abakanyankwanzi bikurungu nababekanye n'inkurubo Maria bakerwa owa Nyakasharara burama bugangari babicira abakanyankwe omunanga Church of Uganda bikurungu Town Council abanyabuzari n'abanyamukago okuzikana nyincakare ebiro 18 by'okwezi kwa munana 2026 shaha mukaga zihangwe omuri Nyakasharara burama bugangari omujenzi Maria bakerwa mukama amuhumuzo musinje. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni igana ezo kwerezi wo murebi wa Kivusi. Yes, buri sande shaha 3 nimba ningabe mitwaro 50 bo munyamugisha otaho mukazano ubwo rukuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha 3 nimba ningabe mitwaro 5 wabana kuzo mukazano imata star 2 3 8 star 3 star
ikumi hasha otaho mukazano emirunde yona kome kuzana niwe migishera yongere ko se 12 zawe kitere oziye mitwaro 50 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta bibiracha tunamunana star ishatu star ikumi hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Umurebitu wa TV Sto Murunzi nakutanjera wasiba kurunji ishaha zaba ibiri ziciro kandi neshaha eyamakuru gitagacencwire rizoba nizoba ryo rwo kubanza nebiri 17 ebyo kwezi okwa munana umwaka ogw'2026 Elias Rutugusa inyandukije kusiyaho amakuru agacencwire agutwakurundanira izoberi konka ntakaga kuri tirumbu ishire reka mbanze ngorece ebikure byija bwebembiri Global mat ate munda ne tukosa global silk vinairo singa kwetaga wabweru tukosa global weather coat emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Gacencwire kireki omushija w'emyaka 27 muri rwengo ariyo nahigwa bwanyuma yo kushanga enyama z'abantu munjiye. Miliyoni ziri kurenga 350 zihwerekerire ahakombe k'ebishayi biro mu Rubushenyi. Emitwe y'amakuru yabane kwishyibwaho. Global paints mutia kusiringi tukosa global mat ate munda ne tukosa global silk vinairo singa kwetaga wabweru tukosa global weather coat emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Kare ntongera kutanjera omakuru gitagacencwire Elias Rutugusa ninyandukijaga kusiyaho ekireki tugatandikireho abatura bakwatanise na polisi omucyare cya Kigeyi Marongo omu district ya Rwengo nabahigo mutura orukutekatekwaho okubatwire na ry'abantu enshongezi zimanyirwe bwanyuma yo kushanga enyama y'omuntu omakage omucyaro n'cucumu. Etekango kibwire mu Rumarango omu Rwengo district bwanyuma y'abatura kushange mukaru y'enyama z'abantu mu baraza no munju ya Habasa Muzafaru omyaka 27 orukutekatekwaho kubana ry'abantu. Abarukutureba aha TV West turiyo mucanga echa Kigeyi omuri Marongo sub county kandi Rwengo niyo district oku niyo hariyo mushija orukumanywa ka Habasa Muzafaru kandi orukutekatekwaho kuba atwire na ry'abantu nikigambwa okugira abataka nabe byo kwerinda nikigambwa ngu enyumaho ari esiro mwishiki ubashangire amazire kurya kandi bija bashanga mu kucondoza kwabo bashanga hariho nebisigarira byo mubiri gwo mwishiki orukutekatekwaho kubarirwe omusigazo gwo bakweta Muzafaru Habasa.
tukikiro mu rushozi ahibagiro rye konka yatweshereka twe tujya harufu chairman RCC wa Wegombora ya Marongo sub county abagamba harufu atugambira abagamba ati hari umuntu wobisire bamurya no kumurya basigaye bicweka byo mbere nanye nko kugenda mu mpika ho ikibire na misho ganje ashanga bana batakabona bekunginye kabyerebera na misho ganje ntagumire tasigara afite bezaga abonci rero kabaye batekateka ngo habasa nuwayisiro mu ntogwe konka kutugiye kutera ekishaka umuntu ashanga atakiriho hariye bitweka ebitweke byo twashangaho mukono buriyo mukadeya ekirundi hari muri handiko bya habasa muzafaru kandi hari muri dishi irimo amagufa na nakawanga byone byo kutumaze kubireba amangu nembero cyamani yaterera polisi kuja kutuyamba mu nshongejo ikigambo ngo mushijo gutayine mukazi konka inabana babiri kandi abakaza bari kushomba baranwa bari kumanya burugo bwabo mu cishenja biri harumwe ikibo kiruhisho kiruho buri kintu cyona harumwe nyungwe akanyungu keminwa ebiri baranzya mu bashangamu no kuguru igimuroko nyeje yesiseji ejo yebirero munanye ejo ngerebireho habasa muzafara gutwade twekengeramo kuba nti omuntu yamulidde kubanga yatuse nadduka nitumunonya nabula ntugezaako okudda mu nsozi ntunoonya sajja nabula era twagezaako kudduka n'ebyo bitakuli ntunoonyezayo buli wamu n'atubula sinanye kambulire babigamba nyombiri nimanya mbabikoze ndi byakutambula atera kugenda wihinduzayo mubonose ayitwandikira amakoraga abatura babintu bekoramo umurimo okumuhiga bakamubuza kanana katano kinono kidiridde omulalo mu abadalunde nte okugwa ku kisawo kyazudde nga kirimu akawanga k'omuntu saako omukono awo nokwe kutemyako polisi n'ekyalo abatandise okusamba ensiko okulaba nga bazuula ebirala ebikwata ku mulambo guno oba ku mufooni awo no bagulidde ku maka oba ku nnyumba wa omuwangaliro omwami ono abasa muzafaru wa myaka 27 era nga okufuuza ennyumba kwe kugwa ku bitundu ebirala omuli ennyama y'okabina saako amagumba amalala okunonekosa n'ennyama ey'omukono n'omukono ogukyali awo ogutandise okuvunda guno nno gusangiddwa nga guliko n'enjala ensiige ekiraga nti omuntu ono alabika yali mukyala gwe yagenda maaso n'abeera ngatta ate n'abeera n'atandika okubeera nga amulya poliisi etandise okumunoonya naye nga amazeemu omusubi so tusaba abatuuze okulaba nga beetegereza okulaba nga omuntu ono alabika akwatibwe atubulire bingi ku nnyama y'omuntu esangiddwa mu nnyumba ye saako n'amatooka ag'empogola agalaga nti gano gabadde aliirako ennyama eno kutujura mu rwengo twayegaranje mu rukochera ka district ebinji baturanbera kirira ngo mukurya abantu bakwasera kati okatuganiriwe n'abatura hamwe n'abebembezi b'ebyobuhangwa ahabiru kugambwa hacyangeki ebimbe byo kugira nti kochi tukafunizi na ribinti turi abantu hakabayo umuntu omwe konka mazimebe byobuhangwa byo kurya abantu kunu yatubiri yabo kuba turi kasavu kanyama turi abanyankore turi abaganda turi abanyarwanda turi abahima ngwenu turi kabira nyinshi rero gwakamuswaga bwitu tubukubiriza abantu gukora konkeje mizeji imbaho mazima tijyakira umukoki ababire bari abantu kuno yabari we yangana nisaba abanyadini twena tubase kusabira ihangeri tubone kuzombuteka tushiro mu makagatari gamwe na gamwe okuganira hanshonga yo kurya abantu omucyanga ekikonka bingi babahakanize ije micwitiba yo just me asset kugira ngo ba umwemba okuba nyonka tungo omugisha natura kasese na buryo part so naye mbagambe ibintu byo muri nguko so ate kintu kintakarebaga kwena mu jujurure ikindi cya kabiri by experience ningashi kutura munonga namara imyaka 3 kije
gusigaza amazina sine yaka natunga umugisha natanga kushomesa abana wenda cyenda n'eshatu icumi isangu bire bwanjye wingi masira muri byane tinka kireba kandi tinkwenda kireba Shanjiro nko kurya abantu kabakuru kwinjo mu kichweke cyo myaka yera bitwija kwa cendera wanyuma yenjuru kuburwa abantu bakaje no kurya batahi babo abantu nibijani bacenga hanga nibitegereza abo kubobuka buryo burandi ikeriye obrande urukuro kurwombisha kuri abantu hati namunongo bwirobo nyowe ndio mu kibine cya Catholic Charismatic Union hati namunongo enshonga yitu no kuranga abantu twabashabira bakomorwa kurwomize ebiya bihiro omo bishenkuru babo mwenu nkeje mizejo tujwanisa munonga tushabira abantu kuranga bakomorwa kurwomburande akato kubasa gukora icuranga ari kwenda wabo kiryo mize tukubasa kweza kurongera hanga tukubasa kushaba kurongera hanga okiryo mizecho nenshonga nkuru kuranga abantu barwo mu burande babishenkuru babo ebyebyo ejemiza abantu bije nibajurugamo bali babantu nzera ndi mutuze wawa ne myaka 42 wenkadide sebo nabazukuru mbafunidde wano tolabanga ngo omuntu ali kulya munne kakati wali abo babera wali ebitunde eyo kibale bayita kibale neno si kibale laka ineshango mu mashuma ga Buganda ne yatanna rwengo mu matemba ukizibwa mu shebugana rya Ntonde na Kiruhura ahanyanja ya Kacera nisinjiro mu mashuma kochi nemwe hamashazi 18 ga Buganda kandi rya hansi yo bwebembezi bwa Kamuswaga gashoka Sandeke William webare Sandeke William kandi okuturundana rago agakurya agabantu abakurya batayi babo reka tugumizemo abakuru bebyaro omuri Rwamabondo Town Council omwishazi rya Kajara omu district ya Ntungamo nabiri zuba babona obwo barukutere birahiro bwanyuma yo kusinga karuru kabo binji barebwa barukuremwa okushome byaba bahandikire kandi nangwa abandi bo babariya bukutetema bakuru bebyara 32 omuri Rwamabondo Town Council omuri Kajara Ntungamo district erizoba nwe batere beragano okuza kutandikira hemirimo yabo aba batandika kurahiro mu Rungereza biturwahika rwabasere bahande I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Nabwanyuma basharamo kurahizubwa omurunyankore konka narwe rwabaremo kushoma. James Kanyabatita ndahira umuzina rya Ruhanga ndagansa itine mu byaya kundukija abandi babantu batetema obwebugambo bari kufitana nkemberenje nindahira umuzina rya Ruhanga nindagansa uko yo kashekire nasani nindahira umuzina rya Ruhanga nindagansa ntini umuryaje Anet Karungi meya wa Rwamabondo Town Council yashaba bakuru bebyaro abarahizwa okwerinda okoresa kube stamp twabagambira ebintu byo kushanga babaha omwene babaha mu kituga bakasayiningira endagano z'amataka omuntu muno yabana rya roni ukashanga natera stamp ekibanja kimwe omu bantu bingi mwene abajangu ebyo bintu nibihenda amateka hataho cyamanyisa ngo mwine executive powers kuri hansi mu myanya yanyu judiciary no mu kibangu muri y'abaramuzi hati muri y'abaramuzi no mwine koti
azo umuntu okubaine koti wena nabariki umuramuzi. Bamwe mu ba LC1 chairman abarahizwa baraganisa kutungura ebyanga byabo kandi nindaganisa kubahereza okurigirira okumwampagire ninza kuguma nimbakunda kandi nahankora ninza kweyongera baraganisa kugira ngo nza kwataniza hamwe ahabwentunguka y'ekyaro kitu nko butosha ukuntu nimbagambira ntwetenga mizi twetenga ubuyonjo mu makagitu tuza kusimba hensera kurengwa ikintu cyo twakikora antera kandi nza kubakorera no burungi kandi nyenda okugira ubuyonjo umutawuni yanjye yakamuganga kugira mu buyonjo kureba ngo nakora nabo kandi nabaretera biri kugira ki ebitine bitukwata okurahiza abakuru b'ebyaro kuriyo no kugenda mu misho mu district ya Ntungamo gashakwa Elias Rutugusa kare rizoba nanye nasiba uko muri Kajara mu district ya Ntungamo kubasa kuba ni nkurundanirayo amakorago agokorahizwa kwa bachairman bentebe yo kubanza reka tugumizemo mu district ya Bushenyi tushanjireye chayi ekimazireho esente miliyoni 338 okurugo muri government ahari kabushaho seed school echayi eti na hati tikikakozesebwaga bwanyuma eyo kukorwa kubi twakacha y'ekirugambo hari kabushaho seed school nuko kushanga batura batimbere mwizi bariyo kwesherera wente ahamwe twashanga emfurege n'ekyara bikatahiro bwa rubanda na ruzige kandi twagambaho n'abebembezi batujyango kore chaye eki kamaro miliyoni 338 icyayi cyo cyonyine cannot be used then katumbwira ubwenje buri yombuza kuzamo abuko ko babimba kikora bashanga hagati yacyo hari henshoro so akabashe mukutamu drainage system yo kubasa kwa buzobinga gamize kagashoza adesha ije mizi ngahwera mu itakere bapayiringira ho kibaisa kucyora nkiza kusokinga bwa enjura yamara kugwa amizga kenjira mu itaka cyona nkiza kuba cyaba mizi ekisayi bakaba contracting kadisa contract yabe nakora eje seed school yakabasha seed school miliyoni 3 na mwenda close miliyoni 3 so miliyoni 3 na mwenda kubaza muhire kukikora yiza yakikora yakisiga kitahwiri hata hona zikazi gare birye bitaba weko muceye cyakozwe miliyoni 3 norebero kutangara abantu bakatamo no mfurege okucwekanisa za sente za UGIFT za World Bank n'abandi izi Ministry of Education yayohoriza kuyamba abana baho ngo batunge cyayi benyigiro mbyemizano bekanga so hatsebo wizaha ugumboni impala n'abashomire baraha ngo ayine barahaza bamuboningira bwo gukora kubi so reale kuwakwiza ugo mushana abale myaka micoka muhorza kataha cyanje basa kwiza kuba beta tuyikire na cyayi cya Kanyamurera seed school muri Cyamuhunga nayo twashanga cyayi cyakozwe miliyoni 50 tori kubasa kuvugira mu negari aha icyayi cyaheze gupfa icya Kanyamurera aba seed school bateme cindarvu koke cyayi kibatemere nangena nagambe bakansara bamwe ngo bizazo kuzika aho cyuguzi ndikiringwa ninka cyuryo mfuti icyayi cya Kanyamurera hamwe n'abibire computer exactly very good tone nka community batumbekera seed school kweza kujombeka seed school twafuna mwemero n'abana batandika kushoma konka unfortunately seed school yatuberekizo umwaye gutwa kubentushemererwamo Kanyamurera abana bakendire abwa seed school premier kuza handi chukuretwe mpani ya seed school ka forcefully occupied primary school structures Kanyamurera building zaziri ya primary ne ziri ya secondary ne bya government so taro ngunasindika yo head teacher munozi bira secondary bayangu secondary yabahamba banya primary yabahamba echa Kanyamurera ninjimanyanje isheriyo tiriyo tujikora urutafa Aishomero rya Kanyamurera seed school oko tushangire mu computers government yabahiro bwatitaraho neyo mbazi amara gesons ngwakiba computer apata document itukumanya bakiwa computer azikora ingi 16 nimbuza ayo musango guha bakakoma bahi kugira ngo aboko dino muntu utukumanya oba kugira ngo bakatwara agwezo computer kandi aro kamera Kanyamurera abantu tukabakwata twabato mukoti nangwa n'ingambira nerizo bamba appearing mukoti so that one has no cause of harm
icyo twaje mwarabona head teacher korogwa kutwire rugo mu bintu byaki building zo zishangireho neza government nano wakanyamurera zishangireho neza ki is buildings z'abakozi ba government so Echakanyamurera ndiye ninchikwasamani nchira wira kuchishoma nachitegereza. Mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Bushenyi Prosper Twebaze yaraganise kutereza bishobero mu district eji. Tutanje financial year ebyo neby'inyuma. Kufutanje financial year tukore kinte kiricho. Warabyo ngo yombeke classroom, yombeka classroom. Warabyo ngo yombeke latrine, yombeka latrine. Dumanya ngo hamira meje haramagoba no bwako bagatari mingi. Kunka twarecho umuntu mukorejo yito tritire risho ekiturarebe ngo kiri ya mutindo. Amakuru agasha kwa Michael atwachire. Webare Michael atwachire muri bwitu wa TV Murunzi nyenda kusima aho kuterera hona kandi webare na no kutorana kureba TV West. Turiyo makuru agacenshwire kunka unchirize basekwa nimpomora ukaceni ngaruka na makuru agandi. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokwemeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombecyese cyangana kabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships, and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka batumu chidara, kabataka jiremu. MC takiziri.
DJ atumwe nawe yaringe byoma tugumize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiyona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel habo mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya mino eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Onashikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara kajyayi nawe yabatendatine agandi mu uriyo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu arekeraho abo kutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert re bararia Amazon building mwijemba batware tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building note musanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubowa opposite na Quarte supermarket esomu note musanju ine mirundena itane mirundena ninga note musanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konkobya mashamera nogwa mutindo rosfo isi yokushemera kwanje okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora kushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho ndahati nyenchakare nebire byombisho rose form esi yokushemera kwanje rose form esi yebiroto birungi Otwiro inechetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 8 mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Buruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire agishicika citu ca kabiri
umwaka gw'2020 Fort Portro ikatungurwa okuruga harurengo rwa municipality yabireho nukwe kuzaharurengo urwo rurembo urw'ibyo burambuzi eki kikakorwa na nekigenderwa eco kureta barambuzo mucange cyatoro okwerebera aha bintu ebirukushamaza ebiryo mucange eki bwanyuma hati ey'imyaka mukaga erizoba twashwijuma ha bintu government ekozire na nebyo ebikiremerwe okukorwa omurembo urwa Fort Portro. Emyaka mukaga ehingwire bwanyuma ya Fort Portro okutungurwa kuzaharurengo rwa city hakabaho amasiko ngwentunguka zitari zimwe na zimwe nizija kushikibwa abantu omucange eki amasiko ago gaciroho n'obuharabe hariho ebintu ebitakakozirwe. City zino zikatandika bokuba zali ziri mu kiragiro kihanga ekibakweta the 2040 vision and zatandika as strategic cities. Fort Portro bajeta orubuga rw'ebyoburambuzi Fort Portro tourism city. Atwatandikire of course tuli municipality kuyatandika ekimwe kikozerweho kiri mu bakozi ba government. Reverend Chintu Wiremuhanga meya wo kubanza bwanyuma ya Fort Portro okuhinduka orurembo orw'ebyoburambuzi nagirangu government ebijukire yabaha abakozi barukumara okutambuza emirimo ya government n'obundi buhereza. Ekyengudo abo tuli municipality of course twali ntukora obugudo ntuteka mu marambo itu betato tuzire mu rubuga orw'ebyoburambuzi president atwijukire ngudo zino ziraba zitakakozerwe atwaire 32.5 km eza kolas kandi zino zigenda kora ministry of works. So kino kimanyisa ngo turatandika kukora ngudo zino buli kagudo kaitu kona kanya kuina maram mu rubuga rwitu rwa Fort Portro nakijja kubakala mu kolasi kandi ntijja kwanguhirwaho mu byendo bata. Meya Muhanga nagirangu no government ebakorire zimwe ahantunguka hariho ebitakakozirwe kandi ebiryo byo mugasho muhango ahabwe entunguka y'ecyanga hamwe n'abatura. Tukatandika ngo urubuga rw'ebyoburambuzi baitu na hati kubaza nabakuturora obokwijjo karora on ground hanyuma y'emyaka mukaga ekikoto muno tikikakozerwa tukagoboreire muno nko kisemerire abokuba mbere ni mbaza na minister wetu wa tourism nagamba kutoleka ko ngo tuli rubuga rw'ebyoburambuzi akire batwikirize nka Uganda Tourism Board yije mu Fort Portro hano no hikarege etungeho umwanya mostly abantu nabashobora kwikiriza ngo ati rubuga rw'ebyoburambuzi rwatandika. Orurembo Fort Portro niruturwamo abantu emitwari 13 kashanju 589 kandi aba baryo muri za division zibiri eya Central hamwe na North emeruka 25 hamwe n'ebyaro 196. Abokube cyokorora mu bibuga twine orutaro rwa Kasasiro garbage management kuli mu district kintu kiriyo budget yetu ya city nka 60% yono negenda mu Kasasiro tutwine kiragiro ekikukonyera kurora ebibuga twaye managingira Kasasiro yetu nosanga tukozeseze sente nyingi muno ezakube mukore ngudo zakwe mukwacheta woni ezakubere mukushingora mu biyonjo twitekera kora Kasasiro zikaba political cities zistabe cities zenyine zinyakuri aho kagamente kabine plan ya cities kuba standaka mu 20 foot bit cities zazatandika umwaka kwa musanze 2020 nabweke nko kuzabira political zikaguma no busiroti zina kiragiro ikizikora unka cities. Engutombi ni kimwe haburemezi oburukuteganisa oruremboru echeretire abebembezi baza kutiza omuri za districts ezibari hihi. The road equipments ntikyatiza mu district ate bogenda district ukasanga nabo bali busy ekumanse ngudo musite omwaka gwe bensimbi numusobora kumalira guhoire tutaine rugudo tukozere
obusente twakubaire ntukozesa hangudo zaitu tubutekera kupangisa ebyoma bino bikwijja bikakora enguudo. Hariho abatura abari kugira ngu orurembo rwa fotopoto rubasa kuba rwabahirwa mu bigambo eki nibakihirira aha buhereza okuba butari kumara tunga ibara rya tourism city baitu nambe tukubaliza ngu city enu kizoka bikaba mu bigambo agwa kubanza ngu ekeragire kitu kyakora mu ka city kyakora mu local government act enkuru ya municipalities abokuba norora budget ya fotopoto tourism city na budget ya kabere municipality haihi byona mbambi ndinganingana kita yonke ya city ekora sahino tini ya kyal mu structure ya municipalities tino code yon division zait zina code yon bete municipalities zina code abasente zabo bali autonomous nzirugera kim Kampala directing ka account zabo bete ezaitu matabaraka district nito tunga sente ntobaganirizawa district ne tunga sente for photo tourism city ne tunga sente debaganirizawa central division debaganirizawa north division so ngemesha ekiragiro kikabaire kiliya fotopoto eino butare bubiri oburumwa kampanga hamwe na kabondire konka abashubuzi nibagira ngo barabe bariyo nibakora enaku nebonka bwonka obaramba gafora amaduka abantu bajya bagafora amaduka bakoye ekikuru nindora en fotopoto yetu bakagifora site nuwo omuntu kakubaba mwingi mukikaro na abantu bakora netukora kandi batukeze n'emisoro ninyendo omuntu wamulengo omusoro kurora business yenkokweli ninkozese kono yange customer kiro nimubaine kiro timubaine abantu bakyakora amasoke cyongo no jorora bajama kulenga license y'emtwali 15 17 all ha revenue bonga tubakufaho nibafaka intukimu nibetaga sente ubwo kuba nogenda nibakushasuza singi bitano bakushasuza ebi bisemere kuba nibikora hanyigi ezenyine ezo kuba no nyige zo kuba no tahamu hati ubwo kuba no tahamu orwigi rulikitweka zona zigakora zahwaho deni ubwo kuba nogenda kora omulimo gwawo gukutwire buli muntu wena nabakutunulire ito baragera kiki abantu bampanga tulikiki omubyamagara abantu okusyana hati nibachehonora amaziga ahabwa amarwaro obutabasyaho obuhereza buri kumara eddagala terimala kino tukikiriza bana lingenzeke buyinga n'omulwadde nanfaako ng'eddagala eryetaagisa twali tuyina kulituma Kampala omulwadde amaze kutanda ennaku 3 eddagala tewaliwo abasawo kujja okutuuka ku bulwadde ng'eddagala lyetaaga dijjawa baba bagenda okugula eddagala mu pharmacy e Kampala omulwadde n'akutuka ojja kwesanga woodi emu nze nali tuteka omukazi okuzaala ebuyinga ne woodi emu bweti ey'abasikazi abazaala ng'erimu abakazi abaagala okuzaala bali mu budde obwo kumpi abakazi 10 naye nga bonna batendikibwa omukazi omunaasi kati ovaayo otyogambe nti ebuyinga tebalina saavisi eddwaliro lyonna woodi yonna ng'erimu omukazi omuzaalisa orurembo orwa fotopoto omu disitulikiti eya Kabarore harimu ebyoburambuzi ebirimu amabeere aga Nyinamwiru enshozi eza Rwenzori ebitagata hamwe n'ebindi bingi konka abantu nibagira ngu tubakarebera omugasho ogw'ebyoburambuzi ebi ize tourism city aba ministry ya tourism ikara Kampala nakaize ebe musite nambere tourism city honyine kiretereze ngo nabakozi aba bakora ibya tourism babe mu town yegiyo nyine nambere city amakuru aga gashakwa Jonan Tsingwire ahabwa Agacencwire webare Jonan Tsingwire twagumizamo reka tutere atoch omubwire obwo konsya omubakazi ekireki nituje kutera atoch omwogo gumushija ayine ombwiro bw'omukazi ari kuba nayonsya abamwe bagira ngo umushija we nakoma ahakutweka omukazi rero ebindi tokubasa kumugambira konka ensonga egyo tweri kandi reka turebe birukukira
Sara kugonza omushaho w'enshonga z'endya hamwe n'ebiriisa mu baana ningasho nutritionist ahirwaro ya Kyegegwa nagira ngo omukazi orukonsya nayetenga obusinge ngo eki nikitandika n'omushaija omuka. Mama kaisiteki afuna stress tasobora kuonja mwana kandi omwana bw'arabata mu ntebe naja kulwara buli kiro nabaga mu irwaro omwana nalema kukura nkiragirwa ngu omukazi araba nayonsa omwana amuroleho amaiso obwakuba namurora nombiri nazo nikusemererwa nigweyongera kusaara amata kaisite mama abaine ebiteekerezo bingi natekereza kuri na kuri tasokurolerera n'omwana bulungi. Okurugirira aha mushaho kugonza omukazi kutunga amashereka garikumara nikyetenga okurya kurungi na munonga mu byokurya ebirikureeta amashereka enshonga egi nayo nagira ngu niyo mushaija. Ebyokurya omukazi weene byakwetagisa amatage gaba mukogo kumara mu mubiri mukamulisa muhogo yonka oba bitakulibiramu ebyokurya kwetagisibwa biri miringo esatu okuleeta amaani okuyamba omubiri gukule kurungi nebyo ebikungira endwaire nyama za mukene z'oka bango nkadodo enswiga ebikora by'ebiyuni ebikora by'ebisunzi baitu ebyo bikuleeta omusaayi mubiri bundika ebyokurya kuruga mu binyansi nibyo biine kukanya muno. Omushaija okuha obwire maama n'omwerere nakyo kigambirwaho nka kikuru omukonka kurungi kw'omwerere. Abasaija mufune bw'obwire mugende mukakara omukazi nawe akurora mutwe mwana wawe nanasemererwa funa akaire okwata omwana wawe omutyeho omutambuzeho nkomamu bwarabasigire akora emirimu engi nawe naja kusemererwa n'amata nago nigeyongera nokwakuba nayonsa omwana we. Ronald Baguma otushanja hirwaro rya Kyegegwa General Hospital agiye kujemesa omwana atugambira ko ari kureberera omukazi we omubwire bw'okonsya. Hazigambo by'okonsya nimuyamba omuguri amata obugi soyabin ebitunkere yanatwara amata n'omukonka omwana walanakyo netungashira kristu muhumba eba amubuzabuza munonko nakyo omuguri atulere then abantu babamaliriza mugaruka. Omukazi ogomba kutugambira ino kuba nalya ekikumara nabyama ekikumara kandi agende hairwaro afuna obuhereza nkabona baja kumupima barora oburwaire obundi obwoine oburalemesa enda ye kukora kurungi baja kumuhereza omubazi kutangira endwaire ezindi. Promise Atuhire omukazi omuzaire nagira ngu omushaija we nibwo nsibuko y'obuganzi okonsya omwana waabo kurungi. Nk'okugurira ebyokunywa kuhereza keya kuvaaho oburumu kuba noocumba oba nokoraki nakakukwatiraho omwana okamaliriza ebyokukora okalya emmere kakuba munda then amata g'omwana gakyekora aho nobakutuyambira buli abaana boona oburumu batabaniza mukuri. Atireho natugambire bimwe ebirikumuhwera yaba nayonsya obutateganisa okukorwa kw'amashereka g'omwana. Okuba ninza kunsya omwana ninyehara muno kuguma ninteekereza ebiteekerezo bingi saaza gata amata gatakoraki amata g'omwana gatavuga nimba nifokasinga mulimu kumuha omwana tutandika konsya yazaarwa ati nikiragirwa ngu omwana ayonke esaaha emu etakahwire watandika kumonsya omaiso nomonsya paka ha myezi 6 atakatungira ekyokurya kindi kyona rundi buli omubazi ogwa dokita w'ikilasi ogwamuhaire oine kumonsya obwire bwona obwayetagiremu kandi bukicweka kyona ekyotungire omugezaamu. Enshonga y'abashaija barikonka abakazi baabo naye tutugigurukize emiisho. Abasaija bakonka amata g'abaana rundi kyabakuteeka ebiragiro by'okonka basaba mukirekire ese nawe nteeka ekiragiro ndibuzere byange biri omwana nawe naza kutunga kutunkura n'amata ge nago nibagendera so tukyetantale muno.
abashaho nibagira ngo konka k'umwana nikimuhera omukukoragye kandi nibashaba abakazi konsya hakiri amezi mukaga batine kibahira berire babo. Gashoka Philip Murangira. Webare Philip Murangira katugumuzemo na namakuru abo kuba abarkwenda kutaho mahe omurimbara erizoba basi bantu bahandikwa kandi abahandikwa babantu barga aho mu rembo orwambara abantu bambarwa mu district yambara Duampara hamwe na district y'Isinjiro. So abono tuje kutinga from district ya Rwampara, Mbarara City hamwe na Mbara district. So ezo districts ishatu nizo zayijeri izoba okuba screen ninga kugira ngo tubarebe comparing ebibatire mu application hamwe na physical nebiriho ebipapura. Then tubatwera screening in care physical test, then tubateke screening ya medical, then abara arabeho nibo turije kuba nitutwara kurugirira kota iyo babera batuhire hakuba aba bire shortlisted nibingi munonga kusinzira kota ya buri district. So mwe turaze kwiha the best out of the best. So twine so many types of screening. Ntuza kuchebera eshagama tuchebere oburwire bwena at a field level. Kare ebyo nebyabaca ikaceka omukutorana abarkwija kuza omahe ndeka ngaruke mpumureho kundagaruke ninja kuseha amakuru agandi otakaragaho turi ha TV West nehinda. Omweshogozi wawereye nabasuwa kweshongo yawe notine ruhanga yakukunda nakukunda ifyata yayo kitagurira kituletera Kampala omuri Serena Hotel ebiruma kumesha tubikomana n'umwaka kutandika no shamwenda emiryango neza kuba yegwirwe twatandikira kushamererwa jishuka mushikatirwa beshongozi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanoka ukutaha muri mitwaro leta VIP mitwaro 20 tebos a miliyoni 3 hamwe na neza bamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Uganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Receipts JBL kumanya bukitiraho erazura mushaje 8 50 59 nkaga nina amabasha kanje tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu kituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma bya mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zone mu ihanga kushubura tera simu noti mushaje 8 mushaje bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushaje 8 mushaje bisha twitano 00 mwenda. And that's it for today. Till the next episode. like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguulira
mutima kukangana like drums. Kalakata, kalakata, enendongo ya kusabula. We gonna do free your fire, free your fire, free your fire. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingirayo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma. Diploma in Medical Laboratory Technology, Diploma in Medical Records and Health Informatics, Diploma in Pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in Nursing and Midwifery. Ishomereri erine Medical Laboratory erime byoma nibereba nkomuntu library ey'omurembe computer z'ekika higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe Ministry ey'ubwegesiye na Ministry of Health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko eby'omurembe hamwe no mwanya rugogoma go kusomeramu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kandi na mushanju ashatu nibiri kukaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Alo. Ese mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala yabisenge bimeka. Ngabisatu. Ebeyo agigambye. Abangambye saa 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisaji. Global Paints. Mutia. Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda de tukosa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulira sente zonna. Guri umite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Uganda, are you ready? Kasidwa ngabiri muri muhoga skulu gaga cricket over we wali concert yo mwaka esinga obunene Swans Avenue Ekutusa Kovinka live and loud and your biggest musical celebration of the year sing them twale satu na chitundu VIP mtwalo mnana na chitundu emeza ya milioni nya tickets zitanso kutundiwa kwa MTN momo kamunyenye momo kaga 5 kamunyenye 20 kadara emilyango tujigura kusamwenda zenyini kulo vinka wambe stage ni wakidwa Laga Uganda world nebitegekebwa Swans Avenue omwenge teukirizibwa abali wansi emyaka 18 nyono obuvunanyizibwa Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora chukunywa chaka bozi multivitamin drink Chukutafyo munsi y'amagara marungi Nichukuyamba ho kwigura misi Chireta manu masyo mbashirira hamwe n'abakazi Nendijo megasho kwataka bozi multivitamin drink Otuntumura chubaro na stress Echukunywa chaka bozi multivitamin drink Nichukorwa bakabozi Health Products Limited Chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters magana 120 Omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya biri kuciraho 0702 15 91 01 Mahame nkiye mwesente nashomesa abana nyina abana babiri omwe doctor aine degree ya doctor
undi yaine degree ya civil engineering ezo sena bana bona bakashomesebwa mu hasende za muhame ninyiha yo ningarayo ninyiha ningarayo muhame ngiye mwenju ejenjo yimukurebeje yindumu esende za zona za koze nobune na shafire nkazi ho mu muhame za kora as starting za nkore za nyamba kandi umuntu muhame nkagura mu na motoka kiya motoka najigura nati njini ry'umucuju nivuga mbe niyo muhame tine kina kugigamba muhame nyambere byingi te nyambere cyo cyonka muhame enyambere na development It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Kukebet, sibabet kukebet, we wina kukebet, simamane kukebet, we wangu nile motoka, yes, buli mwezi kebet, egaba ye motoka, simamane kukebet, we wangu nile pichi, anti kukebet, buli week ofunayo pichi. Kebet and Vroom, we wina, kagwira unatele kwa miunga ya chibi, nga kumuloni guno, ogenda kufuna msogu wangu le motoka, pichi, milioni bili buli wiki, nevina la binchi, gena kumsaiti ya fe ku kbet.ug, kumulini kuno nawo waka pesa ku kantu poli aliko yatonyinga star emumnana 5 star 5 star 3 star 2 hash aliko aliko mtenyiga star emumukaga 5 star nya star mukaga star nya hash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watujyayewa Esther wahangura school fees ngene na hateje shana amashemero bagonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 star 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mugisha zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business busy konkati nyine stock omuringo nkogwe no ferwa customer murungi na app ya numeda no basa kutunga roni ombwira tunga roni okugerera kimwe ashirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya numeda oshaberoni nikiba cyaho hatuno basagariza mu stock yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanise n'abantu abashikira downloading app ya numeda okuruga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu ina ishatu numeda fast simple built for business. Feathers, sanitary pads with
ABC Feather Sanitary Pads tokujara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na awards za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feather Pads niziretwa umusize nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feather Sanitary Pads okwoloba amani obusinge. Feather Sanitary Pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Come the hour, come the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on Supersport. It's on GoTV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire Joshua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kare reka tureba amakuru ag'ibyemizano abo kuba timu z'amashomero ga senior ezijokire Uganda mu mpaka z'emizano y'amashomero abo cange cyabo rwizoba eza fiyasa zayonjera kore kamano mizano yasya ebirobina erukhinduro mu kibuge cya Morogoro omwihangiri ya Tanzania. Elizo mu volleyball na mugongo abara ba champion ba Uganda bojo basinga chijunjumere ya Tanzania nubwo babushato harusha okamya umwanya gwabo mu semi-finals konka baba St Jerome basingwa Kalibuye ya Tanzania nubwo babushato harubiri rero bo bukede ya comprehensive abice basingwa mu itote ya Kenya nubwo babushato harubiri na Seroma bice basingwa Indangabureze ya Rwanda nubwo babushato harubiri no barabe bacine imigisha yo kurabaho. Omu basketball St Mary's kitenda binetkopo cha Uganda basinga tiwe ya Kenya nubwo bacanana na bushata hari 5-4 kandi ababoja ba Amus College basinga Friends School Kamusinga ya Kenya nubwo banshanju na mwenda hari inshanju na mushanju kandi St Mike High Sonde na yasinga kandi zona zatangaze mugisha yo kusingura chikopo. Omukubaka kitende DST Noah hamwe na Hamdan nizo zarabaho kuzo mu semi-finals bwa nyuma yo gukora kurunja mu mizano y'erizoba. Omupira gw'abichi Amus College ya Singa Alliance ya Tanzania na gori biraharusha okutangaza emigisha yayo ya semi-finals kandi Ryan zabinetkopo basinga Fountain Gate ya Tanzania korabaho kuzo mu semi-finals kandi Obon Council erizoba tiyazana neja kuzana izoba rya nyencha kare. Lero tetubadde na game kiyambye timu okwetegeka okubeera nti ewummudde nti okubeera nti you can plan for tomorrow okubeera nti tufuna win nta tugenda samba muna Kenya tulabe wasamba so tuzeeyo ne bakochezi bange okubeera nti tulenga strategy ate tugenda owangula kutunga wins 3 competition yete ya kabiro mu fiasa nankani muri 20 mayango ntuza kwizire kutwara chikopo tanga yatuberaho tukaguma abana bahurire
nsabara hanga tuza kutwara ekikopeeki mizano fushare etandikire nyuma zushara bakozirege kuzana emizano 8 basenga emizano 5 ba yesterday rero hati izo bendera kurataho batandikura bakatano basenga emizano 5 hari 8 kiwa kya mukama katonda mu basketball mu bawala tuwangudde game zaffe esatu zonna tuza kutunzayo game 2 mu bibinja amakuru gashakwa Loice byamukama webare Aloysius byamukama ari mu ihange rya Tanzania kandi webare kutusyaho ibyo yo team y'ebyemizano eyirindiro ry'enyamishwa ya Lake National Park nerbo basinjire mpaka ez'abakozi aba uwa abumwaka w'G2026 umupaka zibiri zitebekanishijwe ahari Lake National Park mu district ya Kiruhura impakezi zasya emirundi 8 ziri kutebekanishijwe Lake kwika habusinguzobu esinjire mpaka zompira gw'ebigyere kutera ba General Headquarter na gore mwaharu bushomuza kamaririzo aba bagarukire basinga omuzano gwo kunyurira mu gihugu kumanywa nka tag of war aho basinjira ba Machon Falls National Park n'ubwo babira harubusha kandi mu volleyball hamwe na darts bakwasire cya kabiri ekibaherizo obubonero kusinga timu ezindi abandi abakozire kurungi na Machon Falls abasinjiro mu kubaka bari kutera Queen Elizabeth National Park na gora 5 na mushanja hari ya 3 na mukago kutwara ekikopo abaci depo vare basinjirizo kurasha kandi abaci bare conservation area batware cha timu esinjire yemcu hamwe nabandi emizane gishtirweho na mukuru w'ekitongore cha Uganda Wildlife Authority Dr. James Msinguzi osimire bona bazetabiremu kandi akaba kwase bihembo The games remind us about discipline as a cardinal role or as the cardinal virtue that we keep in the forces. And as we conclude this version of the 8th edition of the Intercity, I want to remind you that we have the Interforces Games coming in a week's time. So be ready. We are going to participate as the Uganda Wildlife Authority. And we shall facilitate to make sure that everything goes well. Emizane jebiriri yo murundo gwa munana kutebekanisibwa kandi rukurata yo murundo gwa mwenda neija kutebekanisibwa ba Machon Falls National Park. Ahabwa TV West inde era akiza webare ela akiza amakuru agacencuire aho noho twabasaga hendera wabanaga kusyaho nde Elias Rutugusa nyowe ningwendezo kurara kuronje Eshaha zabisha tuzechiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yejumbira mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheka mu bantu otine kwetina aha kasente kace munongo tungaroni okugerera kimwe shirinjo bukikuruma 13 omushabiri nina zonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya Numida oshaberoni nikiba cyaho Bereba ne kushibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program okumbireba embogo nchocho kunywa echo kunywa okabaje
nanyenda kubashaba abakikuru banje abagurusi banje munywe embogo mujinywe teine shonga government kajikiriza ateraho stamp nabo chitonto chigambirira ntu bantu esima abokuba ninjinywa my cameraman my camera lady Bridget najinywa my boss Santana and Dixon bajinywa. What are you talking about? Nabo choka chupa na syringe komi ati arabinte ebitshimire twena kwegisana program ejo waji ho routine bias inecho kwihamo abashomero aba engineer o engineer na ashoma emyakena yezo kweza kweza kutungwa murumo nabariyo myaka 5 kongare binte bakushoma mbitabo then practically bakanga arahebinde ebimushemire ko ebinde bimushemire kwetera for example kanyowe umuntu nayita kuba master of ceremony ampa ibigambo bice background ampa hamazina naneka yabo kuko ibindi mbirondera nkoremba gergamo engineer tumukushira kuhabura abantu mukombekera onono imbekero umuntu arutayaringire atungire senteze semyaka nkaga na 5 atabyo no mombekerenzo ejenze tekushana nenzo yo muntu w'imyaka 40 hapana ejenze ara ibintu bingi byo kuza kuteka ebyo kuza kutamu ebitakushana nebyenzo yo muntu w'imyaka 40 o enjo de tekwetaga mu steps for example tekwetaga mu step yana yomeka kanyina tekwetaga step yabana ataho umuntu bwana obone chetaga hosteps takwe orebeke ngo amuteraho ahanda ho kutambura karabe nayenda umuntu gwe kiroto cece kachiri cyo kurara omukanyi nibiri muyambe omugambire ngo arahimya kera ike atafutemba higuru ekisenge cyayina higuru omuronduremo ekisenge cyukushana naco ahansi no manyango zinzakanye niberezo kureba abazombekire ati mbararo mbisenge by'abajinyi ningo mbisenge by'abana hansi kandi ariho umuntu we akakwatenje hansi yataho garage yatekisenge cy'abakozi yato sitting room na dining n'ekiyungu taratiro ekisenge cyona yati nararo mu kisenge cy'abakozi akata kitemba higura ine myaka 8 kandi zitachijubomora ukakanye na ni bomora hansi obo wanchega kanyina wawembeke kanyina hansi to kuza kubomora akayona no gitera hansi ikanone kubomora higura nabo echo chona nchitekwa kuhaburwa bwa nchiteka kuhaburwa ba engineers ngo umuntu yakozire hine binte bikuzo munju yebitakuza munaka this switch yo wabazire ngo switch zirahigura honkano zo kutaha amata ni uhati nkarwana no wabira na wiring ejo na miya mugurongo order nyawe hindi achitanda enzu yanje zone hizi kandi ke kuzaranga bara matangwata enzu zanje zone hizi switch yo kuyaho etara erya ekitanda tinabi amanti erya nchimanyisa kinkwi mukakushesha kandi tinshemere kuye mukankaza koronda ki barb amyaka yanje anshemere kugira nti tai ngiterra switch eya light ne erya higuru yikuchajengereso na bwecho icho kando engineer kayanje takachura ogango light yewe ejeza higuru nozansi murachenjere imwe mutekateka aho chikandikwa ngo light switch zona zitekwa kuzaki steps ninunje munonga yukani nokora n'exercise nyoka nabagambira nyoka mpara mu rusamo hinkura nilabante ko mukanye na 8 kandi kuzamu lift so nitambara taka doing exercise but time will come kajanti nunteka ha ground ntakubasa kutenda kitamba akatinka kuzira munonga ukurema kuza steps nuko kubereba iwe no bireba